السلام علیکم بینندگان گرامی. این برنامه اطلاعاتی و تحلیلی نو زندگی است. این برنامه‌ای که در همکاری با سنسرهای تلویزیونی مستقل تاجیکستان تهیه می شود و موضوعات آنها در برنامه جای داده می شود. امروز ما درباره تعلیم فاصله‌ای صحبت می‌کنیم. این چگونه تعلیم است که دانشجو یک کنار و استاد کنار دیگر قرار دارند؟ چی منفعت دارد و چی نارسایی؟ امروز ما در برنامه کوشش می‌کنیم که با اندیشه‌های متخصصان این موضوع را بررسی کرده به آینده این مسئله نظر انداخته باشیم. امروز آینده تحصیلات فاصله‌ای، ضرورت جاری گردیدن امکانات و افضلیت‌ها، همچنین جنبه‌های پسیخولوژی این موضوع در برنامه بررسی می‌گردد. تا کجا دانشجویان و استادان به تحصیلات فاصله‌ای آماده‌اند؟ آیا پلتفرم‌های اینترنتی به زبان تاجیکی برای تحصیل فاصله‌ای تهیه گردیده است؟ پهلوهای مثبت و منفی این نمود تحصیل و در مجموع کووید 19 به تحصیل دانشجویان چه خیلی تاثیر می‌گذارد؟ این مسئله ها در برنامه مطرح گردیده. کارشناس برنامه دیرکتور مرکز علمی خوجندی اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان انور مقصودی نظر خود را بابت این موضوع بیان میکنند. استاد عزیز شما را خوش آمدید میگویم و اولین سوالی که من از شما پرسیدنی هستم، میگم کار بی ضرورت پیدا نمیشود و شما زمانی که این کار رو تشکیل کردید کدام ضرورت رو دیدید که واقعا این چیز برای آینده ضرور است گفتید؟ مرحبا. سوالایی که ما در دانشگاه پلیتکنیکی تأسیس یافت و یک جای دانشگاه دو فیلیال یک جای شد، ما شعبه غایبانه قبول کردیم و یک پرابلم معمای برآمد که بسیاری دانشجوی ما غایبانه ما در روسیه کار میکنند. اینها پسر بچه هستند، جای کار هستند و هر سه زمستان یا تابستان یک قسم آنها آمده نمیتونستند، ما خارج میکردیم آنها را برای نآمدن به درس. لیکن این به دانشگاه ضرر میرساند، دانشگاه ضرر میرساند برای آنها همه گروه شرطنامه بودند و ایده شعبه غایبان فاصله در این زمان قانون قبول شد، نظامنامه جمهوری قبول شد و اولین شد در تاجیکستان دانشگاه پلیتکنیکی شهری خوجند ما لیسانس شعبه تحصیلات فاصله قبول کردیم. این سال چند بود استاد؟ این سال 2012 بود و اولین شده. ما یک باره از بس که دانشگاه تکنولوژی و دانشگاه پلیتکنیکی با برنامه‌ساز مشهور بود با ساختن برنامه‌های تعلیمی کامپیوتری برای شعبه غایبانه سر کردیم. یکی از سرکرده‌ها مثلا برابری من کاری دیپلمی ملاجانوف بود که آن همون برنامه انکشاف یا و حاضر دانشگاه پلیتکنیکی استفاده می‌برد. بله تشکر. تعلیم فاصله‌ای امکانات و مشکلات خود را دارد. علاقه دوام یک چند سال است که در یک چند مکتب‌های عالی مرکزی ولایت نظام تعلیم فاصله‌ای رایج است. همکاری ما از تلویزیون 7 ستاره شهر خوجند اوغلای رجب در یک گزارش خود از گویم برد و باخت این مسئله یعنی تعلیم فاصله‌ای در مثال دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمی باباجان غفورov یک گزارش تهیه کردم. سلام اوغلای، ما در خط علاقه هستیم، سخن به شما. مرحبا. سلام. تشکر ҳамкасбони азиз. соли равон гурӯҳи аввалаи 1000 нафараи донишҷӯёни донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик бобоҷон ғафуров шӯъбаи таҳсилоти фосилавиро хатм мекунанд. таҷриба нишон дод ки барои рушди низоми таҳсилоти фосилавӣ бояд сатҳи дониши компютерии хонандагон дар муассисаҳои таълимии миёнаи умумии ноҳияҳои дурдаст боло бардошта шавад. дар баробари ин дастрасӣ набудан ба шабакаҳои интернетӣ дар ин минтақаҳо боиси душвории донишҷӯён гардидааст. александр митин 48 сол дошта дар соҳаи омӯзгорӣ таҷрибаи 19-солаи корӣ дорад. вай дар яке аз мактабҳои шаҳри истиқлол ба ҳайси омӯзгор фаъолият мебарад. дар баробари ин худ низ донишҷӯ асту аз рӯи ихтисоси дуюм таҳсил дорад. барои монеъ эҷод накардан ба фаъолияти омӯзгориаш низоми таҳсилоти фосилавиро интихоб намудааст. Этим оно отличается тем, что оно, во-первых, оно удобно. фарқият аз низоми пештара хело калон мебошад. дарсҳо тариқи онлайн сурат мегиранд. ин имкон медиҳад ки вақтамро сарфа кунам. инчунин хароҷоти изофагӣ намекунам. масалан агар ба шаҳри хуҷанд ҳаморза рафта оям ё худ хонеро ба иҷора бигирам, хароҷотам бештар мешуд. 4 факултаи донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик бобоҷон ғафуров соли 2017 ба низоми таҳсили фосилавӣ гузаштанд.
амалисозии раванди таълим дар ин низоми таҳсил бо истифодаи технологияи муосир сурат мегирад. таҷриба нишон дод ки аз биён ки донишҷӯёни таҳсилоти фосилавӣ дар аксар мавридҳо аллакай мутахассисони соҳаи худ ҳастанд ё кор мекунанд ё ин ки идомаи таҳсил доранд ё ин ки ихтисоси дуюм ба фаро гирифта шуданд, як имконияти хуб аст барои онҳо. лекин дар аввал баъзе нафар донишҷӯёне ки курси аввалин маротиба донишҷӯ гаштанду таҷрибаи коре надоранд, дар ҳақиқат баъзе нофаҳмӣ мушкилиҳо эҷод мешуданд аз қабили шинос набудан бо тартиби система. барои хонзода ғоибова ки аз деҳаи обурдони ноҳияи масҷоҳ мебошад, донишҷӯ шудан осон набуд. дурии роҳ шароити номусоиди иқтисодӣ монеи таҳсили ӯ гардида буд. бар замми ин волидонаш намехостанд ки хонзода аз деҳа дур зиндагӣ кунад. интихоби низоми таҳсили фосилавӣ мушкилоти дурии роҳро осон накард. ҳоло вай маҷбур аст моҳи 2 маротиба ба донишгоҳ ояд. аз сабаби он ки интернет душвор будагиш, интернет нас кор накардагиш, ман ҳар моҳ 1 маротиба ёки 2 маротиба ба донишгоҳ омода дар инҷо вазифаҳои додашударо иҷро мекунам. дар низоми таҳсилоти фосилавӣ донистани донишҳои компютерӣ ва пайваст будан ба шабакаи интернет нақши асосиро мебозад. донишҷӯ ба сомонаи фосила ksu.tg ворид мегардад. дар ҳуҷраи шахсияш ҳамарӯза омӯзгорон дарсҳои назариявию амалиро ворид мекунанд. донишҷӯ метавонад дар вақти барояш мувофиқ онро иҷро кунад. ҳафтаи 1 маротиба кори мустақилонаи худро месупорад. ба донишгоҳ танҳо соли 2 маротиба барои супоридани имтиҳони марҳилаи 1 ва 2 ҳозир мешавад. мо дар моҳҳои август ва сентябр барои курсҳои 1 ки барои мо нав қабул шудан ба шӯъбаи таҳсилоти фосилавӣ дарсҳои омӯзишӣ мегузаронем ки нобаста аз фанҳо омӯзгорони фанни технологияи иттилоотӣ анамин тарсҳои воридшавӣ ба яъне кабинети шахсии худро онҳо меомӯзонанд. дар 16 факултаи донишгоҳ аз рӯи 35 ихтисос 12828 нафар дар шӯъбаи фосилавӣ таҳсил мекунанд. ҳамасола шумораи донишҷӯён то 1000 нафар аз рӯи ин низоми таҳсил бештар гардида истодааст. 847 нафар омӯзгорони донишгоҳ барои таълим додан дар шӯъбаҳои фосилавӣ курсҳои махсуси омӯзиширо гузаштанд. нақши таълимӣ барои онҳо якхела аст. дар 1 нимсола 2 ҳафта ҳафтаҳои ҳузурӣ ташкил мешавад ки яъне дар он ҷо мо устодон метавонем ба донишҷӯёни худ яъне методикаи таълими хешро баён сохта онҳоро ба роҳи рост тарбият кунем. александр имрӯз бедушвории таҳсилро идома дода истодааст. дар оянда мехоҳад аз рӯи ихтисоси дуюмаш низ дарс гӯяд. хонзода бошад новобаста ба дурии роҳу мушкилоти шабакаи интернетӣ барои амалисозии орзуяш дар талош аст. ӯ умед ба ояндаи нек дорад. гузориши уғлои раҷабова, баҳром ваҳобов аз телевизиони 7-ситораи шаҳри хуҷанд барои барномаи набзи зиндагӣ. дар марҳилаи пандемия зарурат ба таълими фосилавӣ бештар ба миён омад. мо дидем ки ҳар як муассисаи таълимӣ ва мактабҳои олӣ кӯшиш намуд ки дар ин марҳила хонандагони худро ва донишҷӯёни худро дар канор нагузорад ва онҳо аз имкониятҳои будаи худашон истифода карда кӯшиш намуданд ки таълими фосилавиро ба роҳ монанд. то куҷо он кӯшишҳояшон самараи хуб дод, то куҷо донишҷӯёну устодони онҳо ба низоми таълими фосилавӣ омода буданд. мо назари 3 нафар коршиносони ҷавонро аз пойтахт ба навор гирифтем ва ин лаҳза ҳамроҳ тамошо мекунем ки он оғози суҳбати мо хоҳад буд. марҳамат. агар баъзе донишгоҳҳо тавонанд ки ҳамин шароитро фароҳам оваранд, вале аксари донишгоҳҳои дигар ва мактабҳои миёна ин имкониятро надоранд. яъне якбора ба низоми фосилавӣ гузашта намешавад. фикр мекунам ки не танҳо низоми вазорати маорифи мо, балки дигар вазоратҳои ҷумҳуриҳои дигар ҳам имкони якбора гузаштан ба низоми фосилавиро надоранд, зеро ин бояд марҳила ба марҳила сурат гирад. дар раванди гузариш
باید هر یک همون صنف که آموزگار در آنجا درس میگذارد باید تجهیزات نصب کرده شوند و بر ضمن این هر یک نفر دانشجو و خواننده امکانیت باید داشته باشد که به همون درس فاصلوی پیوست شده تواند. یعنی هر یک خواننده و دانشجو باید دارای یا پلنشت یا نوتبوک یا کامپیوتری شخصی باشد و همچنین دارای اینترنتی با صفت. اصلا آماده بودن این یا اون سیستم دعوت‌ها برای تغییرات و برای نوگانی به طور کل یگان دعوت آماده نیست. ولی وقتی که ضرورت و احتیاج پیدا می شود و همچنین امکان برای رشد یعنی برای گسترش دادن ساحه به طور طبیعی شرایط به وجود می بیاید. جوانان امروزه به طور ضروری و کافی از دانش‌های اینترنتی و تکنولوژی برخوردار هستند و می توانند آن را در جریان تعلیم در جستجوی معلومات ضروری برای بلند برداشتن سویه دانش خود استفاده برند. تکنیک و تکنولوژی حاضر زمان علاخصوص تکنولوژی اینترنتی را در جریان تعلیم جاری باید کرد تا اینکه در جریان آموزش در جریان استفاده آن در آموزش خود در تعلیم خود آنها سویه دانش خود را باز هم زیادتر کنند. مثلا در دانشگاهی که من فعالیت میکنم فیلیال دانشگاه به نام لمناسوی شهری مسکو از بس که قسم زیادی آموزگاران این دانشگاه باید از دانشگاه مسکو می آمدند و درس می گذاشتند با سبب جاری شدن محدودیت‌ها در سفرها و بسته شدن سرحدها آنها امروز توسط همین وسایل اینترنتی با دانشجویان درس می‌گذارند دانش و ملکه و مهارت خود را با آنها می‌دهند. این چیز البته نتیجه خود را داد. اقدامی که امروز روی دست گرفته می شود برای بهاگذاری نمودن آن اقلا یک فرصت معین باید گذارد که ما در دورنمای کوتاه مدت چی هدفها داریم اگر که ما رسیدیم نتیجه داد اگر که ما نرسیدیم باید تکمیل کنیم که به همین چیز رفته رسیم. خب استاد ما فکرهای کارشناسان رو شنیدیم در مورد آنه که این امروز در زمان پاندمی چگونه حال داشت و کدام دستاوردها بود و نگاه آنها به این مسئله نظر شما چگونه است؟ ما در بسیاری ساحه‌های نوترین استاد نداریم استادهای بهترین نداریم بسیاری تکنولوژی استادان ما نمیدونن و چخیل آنها رو ما تکلیف کنیم اومدن زنده آمدن اون نرخ‌های نهایت گران است و بسیاری کمپانی‌هایی که در تاجیکستان ساحه تکنولوژی اطلاعاتی آنها با مبلغ خود میخوانند بچه‌های خود رو با اینترنت. دویم طلبات به تحصیلات فولوی این کامپتنسی خودی خواننده است. البته طلبه سوز در فاصله خوانده نمیتونه مستقلیت طلب میکنه. عادتا اصلا در تحصیلات فاصله بالی بچه‌های نسبت به قوت‌تر و دانششون بالاترین خواندنشون در کار برای اینکه آنها مستقل قابلیت از خود کردن دارن. در ما متاسفانه به شیوه غایبانه یا نامفاصله‌ای بسیار سست خوانا میرند و نتیجه اینقدر خوب نداده ایستاده است. فنایی هستند مثل کارهای لابراتوری در فنای دقیق که فاصله کرده نمیشه و باید که در دانشگاه در لابراتوری کنند کار علمی کنند برابر و میکس یعنی همراهی هر دو متد باید استفاده شود. بله تشکر استاد. یک سوال دیگر در موردی من میخواستم جنبه روان پسیکولوژی این مسئله را از شما پرسیده باشم. این تعلیم فاصله است که مثلا استاد جای دیگر دانشجو کنار دیگر و طایفه از کارشناسان میگن که مثلا صحبت زنده روبرو گویم تاثیر بیشتر دارد. باز اندیشه دیگر هست در مورد آنه که این برای آنهایی که تنها به خاطر دیپلم گرفتن میخوان یک بسیار فرصت خوب هم شد. نظر شما به این مسئله چگونه است؟ این از یک طرف شما حق هستید که بسیاری ها این یک راه آسانی گرفتن دیپلم و در این کمبودی در تمام دنیا هم به نظر گرفته شده که کارهای مستقلانه دانشجویان رو دیگر ها میکنند و آن را میفرستند و تا روبرو نبینید تفتیش کرده نمیتونی که خودش کرده است یا دیگر کس. لیکن در دولت مترقی دنیا طلبات به دانش هست و دیپلم رول باز نمیکنه. تو دیپلمات هست کار گرفتن میگیرن دانشت باشه و برای همین ضرورت به این نیست که دیگر کند. این پرابلم خودت است. در دولت‌های ما که کاغذ اساسی است دیپلم این یک معما است. یکی از کمپانی بزرگ جهان رهبر آن ایلون ماسک سال گذشته گفت که اگر تو استودنت کورس یک در تکنولوژی تو دانشگاه پرت تو لکه دیر کردی تو باید کار کنی چون که 3 ساعت میگذرد بعد 5 سال تو در کار نیستی 5 سال کار کردن در کار
و یعنی تو باید که چیز را تست یگان رو دانشگاه یک سیستم است که و ممکن همون فن در صنف 4 کورس 4 میخونه یا 3 اول به اون کورس یک بالاکای در کار که در کارخانه کنه این یگانه راه اصلاحش این تحصیلات فاصله‌ای است و حاضر من نوترین تعلیم با سیستم فاصله‌ای از دانشگاه ها مؤسسات تعلیمی با کمپانی و ها گذاشته است یعنی این چیز دیگر نوگری بسیار شده است تغییر شده است تشکر بله تشکر بیننده ارجمند شما برنامه اطلاعاتی و تحلیلی نبض زندگی رو تماشا کردید و در صحبت ما انور مقصودی دیرکتور مرکز علمی خوجندی اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان حضور دارند استاد بازیگر خوش آمدید میگم و این لحظه من میخواهم نظری کارشناسان رو با اون مسئله که ما اینجا مطرح کردیم در مورد آنی که واقعا این تحصیل فاصله‌ای برای جوانان پیش از همه چی میدهد و مناسبت آنها پیش از همه از نگاه آنی که آنها برای خودشان این امکانات رو چگونه شناختند اینک توجه میکنیم به اندیشه کارشناسان. مرحبا. البته تحصیل روبروی زنده بهتر است چون که وقتی که آموزگار به چشم دانشجو نگاه کرده درس میگذارد همان ثمره درس زیاد می شود. وقتی که معلم اتمسفر را احساس می کند سوال و جواب می شود هر یک نفر در روند درس بی‌واسطه اشتراک کرده می توانند این البته خوب است ولی در حالت های ضروری می توان از نظام فاصله‌ای تحصیل استفاده کرد اما برای من همچون آموزگار فن فیزیک باید یک چیز را قید نمایم که ما بجز آن که درس های لکسیونی داریم باز درس های عملی یعنی حل مسئله ها و همچنین درس های آزمایشی یا اینکه لابراتوری داریم. البته لکچر را خوانده می شود جنبه های نظریوی را فهمانده می شود توسط نظام فاصله‌ای ولی برای اثبات کردن فرموله ها برای در عمل نشان دادن حادثه های فیزیکی برای اجرا کردن کارهای آزمایشی البته که نظام تحصیلات فاصله‌ای موافق نیست. باید دانشجو در سری اسباب باشد در سری دستگاه باشد با دستان خود کار اجرا کند و آنها را با چشمش ببیند و نتیجه ها را گرفته تحلیل کند. و اینه که خودم همچون لکتر در چند کورس و بخصوص برای دانشجویان کشورهای منطقه لکچر داشتم در آنجا یک چه احساس می شود که دانشجویان نسبت به صحبت زنده در صحبت فاصله‌ای به نظر من شاید باشد تا جای فعالتر هستند یعنی سوالی زیاد در چت می نویسند یا چیزهای گوناگون نمی کنند ولی در صحبت های زنده همین چیز شاید نباشد چون که یک نوع ترس هست یا یک خطی هست که از اون گذشتن نمیتوانند یا از نگاه روانی نمیتوانند گذشتن. بنابر همین به فکر من این البته پهلوهای منفی هم دارد. البته برای چنین جوانان این یک آمدی کار است برای آنهایی که تنها به خاطر دیپلم تحصیل میکنند زیرا که وقتی خود را صرف کرده به دانشگاه نمیروند خرج زیاد کرده راهگیری نمیکنند سر و لباسی رسمی پوشیده نمیروند به دانشگاه و البته از خانه نشسته همان ثبت و نوارها را گرفته میآموزند و در نظام تحصیلات فاصله‌ای بعضی کمبودی های هم هست که باید آنها حل کرده شوند یعنی وقتی سپاریدن سنجش و امتحان ها دانشجو که در خانه است آزاد است میتواند از منبع های اینترنتی استفاده کند و دانش خود را نیو امکانیت استفاده اینترنت را به راه مانده به سوال ها جواب درست دهد که البته این چیز از دانش دور ماندنی چنین سبب از دانش دور ماندنی چنین دانشجویان میگردد. تجربه نشان میدهد که همیشه تعدادی در ناخنک دانشجویانی که برای دیپلم تحصیل میکنند آنها بودن هستند و میمونند یعنی گفتند که آنها در نتیجه همین نظام فاصله‌ای پیدا شدند و این زیادتر به آنها است نیست پوستین رو برای کیک نمیسازند و این خیلی بهاگذاری کردن بهاگذاری پیشفرضی کردن به نظام فاصله‌ای هم درست نیست چون که طوری در اول گفتیم نظام فاصله‌ای پهلوهای بسیار قوی دارد و همچنین پهلوهای ضعیف دارد و ما باید برکشیم که در کدام ساحه علم کدامش فایده بیشتر دارد در کدامش باید عموما استفاده نشود. گزارش نوبتی برنامه ما از تلویزیون قرغان‌تپه شهر باختر است که همکاری ما امانجان محکموف از روزگار 2 نفر یکی خواننده مکتب خواننده خردسال مکتب
و دیگر دانشجویی که طبق بورسیه دولتی در یکی از مکتب‌های عالی ترکمنستان می‌خواند نقل می‌کند که چگونه روزگار آنها، فعالیت آنها و خوانش تحصیل آنها در زمان پاندمی تغییر خورد و چگونه این پاندمی کووید 19 گوییم تحصیل آنها تأثیر خود را رسانید. در خط علاقه همکار ما امان جان محکمов قرار دارند. امان جان السلام علیکم، سخن به شما. مرحمت. سلام الهام ако. маълум аст ки дар давраи пандемияи COVID-19 талабот ба воситаҳои иртиботии фосилавӣ бахусус интернет аз ҳарвақта дида бештар ба назар расид. дар ин давра хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва донишҷӯён аз интернет хеле фаровон истифода карданд ва он дар раванди таълим бетаъсир намонд. гузориши мазкур маҳз дар ҳамин хусус нақл мекунад. Muhammad, how old are you? I am 9. муҳаммаҷон аз хурдтарин чеҳраи матлаби мо аст ки технологияи коммуникатсионӣ ва интернетро барои забономӯзии худ хеле самаранок истифода мебарад. ӯ ҳамагӣ 9 сола буда аз имконоти компютер ва телефони ҳушманд хуб бархурдор аст. муҳаммаҷон ба воситаи расму тасвир ва наворҳо калимаю ибораҳои англисиро аз захираҳои интернетӣ меомӯзад. дар давраи пандемияи коронавирус ҳам ин навраси пурзавқ забономӯзиро қатъ накард, балки ӯ тариқи онлайн омӯзишҳо бо омӯзгорони хориҷӣ дар иртибот шуда донишашро сайқал дод, мегӯяд модари муҳаммаҷон Мағфират Шоимова. дар аввал каме ба расомӣ машғул шуд, вале ки кӯдаки рӯзи дар рӯз ба таҳсил фарогир буд, дар ин давра камтар зиқам шуд ва мо кӯшиш кардем, дастгирӣ кардем ва тариқи барномаҳои онлайнӣ муҳаммад ҳафтае 2 ё 3 маротиба дарс меомӯхт. Якум дарсаш бо мутахассисони забономӯзӣ аз Канада буданд. дуюм бор бо Британия. ҳамин хел дарсашро давом дод. Hello, I'm Pablo. муҳаммаҷон дар баробари мактабхон буданаш ҳоло дар маркази репетиторӣ забономӯзиро идома дода истодааст. ба гуфтаи модараш ӯ бештар ба компютер ва бозиҳои махсуси таълимӣ ки дар телефони дастӣ насб гардиданд рағбат дорад. аз ин лиҳоз падару модар барои забономӯзии вай шароиту имконоти муносиб фароҳам овардаанд. ман ҳар рӯз дарс мебиём, ба телефони модарамро мегирам, муаллими канадагӣ қатига мезанам, машқи забони англисӣ мекунем. вай бо ман хеле чизҳоро ёд медод. вай муаллим ба ман хеле махқул шуд. албатта самаровар аст ин вай барномаҳо, зеро ки тариқи ҳамин барномаҳо, тариқи телефон ва ҳамун дарсҳое ки мегузашт бисёр чизҳоро аз худ кард. чунин шакли таълим дар замони авҷи бемории ҳамагир дар муассисаҳои таълимии шаҳри бохтар низ ба роҳ монда шуд. ба гуфтаи омӯзгорон дар ин давра талабот ба воситаҳои алоқаи фосилавӣ махсусан интернет аз ҳарвақта дида бештар ба назар расид, бахусус дар мактабҳо ки муддати таълим ба таври онлайнӣ роҳандозӣ гардид. муассисаи мо бо хати озоди интернет пайваст мебошад ва дар ҳолате ки хонандагон дар карантин буданд бо тариқи фосилавӣ яъне онлайн онҳо метавонистанд ки бевосита дарсҳои худро хонда аз мавзӯъҳои ояндаи худ бохабар бошанд. директор мектебин ичинда, директор дар даруни мактаб. гелдимурод ҷомиев аз туркмензабонони ноҳияи дӯстӣ аст. ӯ 2 сол қабл барои таҷрибаомӯзии амалӣ аз донишгоҳи Туркманистон ба мактаби деҳаашон омад ва ҳамин тавр якбора бо авҷ гирифтани бемории хатарзои COVID-19 ба Туркманистон баргашта натавонист. вай чанд муддат ба таври онлайнӣ дарс хонда имтиҳонҳои давлатии хатмро низ тариқи интернет супурд, вале дипломашро дастрас карда натавонист. ман ҳамон соли 2015-да мактаба тамом карда ба президентский квота қатъи ба пединститут Туркманистон дохил шуда будам, забони хориҷӣ дохил шуда будам. баъд ҳамо ҳар сол практика мешуд, каникул мешуд, меомадем, практикаро дар мактаби худмон мегузарондем. дар тоҷикистон мегузарондем? дар тоҷикистон мегузарондем, баъд бо мерафтем. ҳамон соли охиринда 5-ум курс будам, ҳамо ба практика омадем, баъд коронавирус шуд, роҳҳо чӣ карданд, маҳкам шуданд, рафта натавонистем. 1 моҳ хондем электрон почта хатӣ. гелдимурод ҷомиев мегӯяд ки бемории сироятии ҳамагир нақшаҳои ӯро барбод дод, чунки ӯ ният дошт ки баъд аз хатми донишгоҳ мисли 4 аъзои оилааш дар мактаби рӯстоашон омӯзгор шуда кор кунад. аммо гелдимуродро бе диплом дар муассисаи таълимӣ ба кор напазируфтанд. аз маъмурияти донишгоҳи Туркманистон ба вай гуфтанд ки хатмкунандагони хориҷӣ кушода шудани марзҳоро интизор шаванд.
аммо аксари ҳамсуҳбатони мо аз қимати баланди бастаҳои интернетӣ ва суръати пасти он шиква намуданд. Ба гуфтаи онҳо барои аз раванди таҳсил ақиб намондан маҷбур буданд ки новбаста ба нарх ва сифати интернет аз он фаровон истифода баранд. амонҷон маҳкамов, манучери камол аз шаҳри бохтар. низоми таълими фосилавӣ дар тоҷикистон дастовард ва мушкилоти худро дорад. мо вақте аз коршиносони пойтахт бобати ин масъала пурсон шудем, онҳо гуфтанд ки воқеан андешаи хушбинона доштанд, гуфтанд ки ҳар як коре ки дар оғоз ҳаст албатта мушкилоти худро дорад ва марҳила бар марҳила он ҷои худашро меёбад. мо пурсон шудем ки дар кишвар то куҷо платформаҳои интернетӣ бо забони тоҷикӣ барои омӯзиши фосилавӣ таҳия шуда истодааст ё мешавад. андешаҳо гуногун буданд. биёед аввал фикри онҳоро мешунавем, баъд бо ҳамроҳи устод Анвар Мақсудӣ ин масъаларо баҳсу баррасӣ хоҳем кард. марҳамат, таваҷҷӯҳ мекунем ба экран. платформа ба забони тоҷикӣ будан танҳо буданаш зарураташ нест, чунки он маблағе ки барои таҳияи платформаи тоҷикӣ истифода шавад барои соҳаи дигаре ки дар афзалият қарор дорад бояд истифода шавад. чунин платформа албатта ки зарур ҳастанд барои он ки дар интернет иттилоот хеле зиёд аст, аммо маълумот бо забони тоҷикӣ, хусусан маълумоти таълимӣ ё ин ки маълумоти илмӣ ки онро дар ҷараёни таълим истифода бурдан мумкин аст, хеле кам. бо забони русӣ зиёдтар аст, бо забони англисӣ хеле зиёд аст, аммо бо забони тоҷикӣ қариб ки мавҷуд нест. аз ин рӯ агар донишҷӯи тоҷик забони русӣ ё англисиро ба хубӣ надонад, дастрасӣ ба маълумоти таълимӣ ба дастрасӣ ба маълумоти илмӣ хеле маҳдуд аст. аз як тараф бале бояд платформаҳо ба забони тоҷикӣ карда шаванд, вале аз ҷониби дигар ки имрӯз мо ҳама истифодабарандагони телефонҳои ҳушманд, компютерҳо ҳастем ва мо аллакай омӯхта шудаем, одат кардем ки дар платформаҳое ки забони гуногун доранд, ё забони русӣ ё забони англисӣ истифода карда метавонем. барои ҳамин ҳам ин мушкилоти дараҷаи аввал нест, яъне набудани платформа ба забони тоҷикӣ. ва дар маҷмӯъ ҳамаи он навгониҳое ки барои рақобатпазир намудани низоми таълим ва тарбияи мо равона шудаанд, онҳо ба ҳадафҳои олии давлатдории миллӣ дар кишвар зид нестанд. ва аз ин ҷиҳат ман фикр мекунам ки ба таври консептуалӣ омодагӣ ҳаст, вале корҳои зиёди муқаддамотию дигар бояд сурат гирад. устод азиз, назари шумо ба он масъалаҳои он андешаҳое ки инҷа баён шуд чӣ гуна аст? яъне ҷорӣ намудан ё сохтани платформаҳо ба забони тоҷикӣ дар мавриди таълими фосилавӣ гӯем имконпазир аст? агар ҳа, то куҷо? марҳамат. платформа албатта ба фикри ман зарур аст, чунки то платформаи худи миллӣ набошад бисёри таҳсилот тараққӣ намекунад ва он бо манбаъҳои бо забони давлатӣ пур намешавад. лекин дар Тоҷикистон платформа ҳаст. донишгоҳи политехникӣ, донишгоҳи техникии дар шаҳри Хуҷанд дар осои платформаи худ кор мекунад ки худи донишҷӯёни муаллимони худ сохтаанд ва он аз соли 2012 то ҳозир кор мекунад ва таҳсилот ба воситаи он меравад. платформаи пурра сохта шудааст. ин як. ва аз тарафи дигар ҳамун солҳои 12 то 15 мо платформи Moodle мегӯянд авропаи дастурсии озод, онро ба забони тоҷикӣ озод мемонад. барои чӣ озод асос? яъне бепул аст. бисёри платформае ки дар хориҷа бояд лицензия харид ва он маҳдуд мекунад то иваз кардани онро имконият, лекин Moodle иҷозат мекард ва онро мо тарҷума кардем ва онам истифода бурдем. дар асоси Moodle бисёр чизо тараққӣ кардан мумкин ва он зарур аст. худи муаллимо на ҳамаи донишҷӯён ё муаллимо забониҳои дигарро нағз медонанд ва истифода мебаранд, лекин вақте ки мавод ба забони давлатӣ мебиёд, вақте ки супоришҳо, калимаҳо ва платформаҳо ба забони давлатӣ аст, албатта осонтар мешавад. муаллим ҳам осон мешавад барои пур кардани он маводи худро даровардан. ба фикрам барои ин як роҳи инкишофи системаи маориф ва роҳи ҷорӣ кардани ҳукумати электронӣ ва дарсҳои маориф мебошад. ташаккур. ва саволи ҷамъбастии ман устод дар мавриди оне ки ояндаи дар оғоз камтар гуфтед, ман мехостам камтар боз ҳамин масъаларо боз руҷӯъ мекардем. ояндаи низоми таҳсили фосилавӣ дар Тоҷикистон ояндадор аст? мо агар ояндадор кардан хоҳем чӣ кор кунем? он ояндадор аст, лекин онро ҳамчун як
مجبورن بسیار کردن ضروری نیست برای اینکه فریب میشه دروغ میشه بهتر است که هزینه جاری کرده شد و همچنین مدل تعلیم یعنی دانشگاه و امکانیت و اجازه داده شود که یک قسم فنها را با واسطه تحصیلات فوزی یک قسم انانوی گذارند و اون یک مستقلیت اتونومی داشته دانشگاه خودش حل کرده تواند که کدام فن کدام پردمت وابسته به دانشجو وابسته به پردمت همینا جاری کرده تواند به فکر من و آینده دویم مواد اساسی که من گفته بودم برای اینکه نه همه فنها را ما در تاجیکستان خوانده میتوانیم و برای جلب کردن متخصصان دیگر دولت ها و تحصیلات فاصله ضرور و نه فقط برای در شعبه فاصله میخوانند برای روزانه هم ضرور است که آنها خوانده توانند. بله استاد تشکر. بینان ارجمند در صحبت ما حضور قرار داشتند کارشناس این موضوع انور مقصودی دیرکتور مرکز علمی خوجندی اکادمی ملی علمی جمهوری تاجیکستان. استاد برای اشتراکتان برای دعوت ما پذیرفتان آمده اشتراک کرده و پاسخ دادن به شما تشکر میگم. سلامت باشید. خوب. در شرایط پاندمی کووید 19 یکی از تلویزیون‌های محلی در ناحیه جبار رسولوف تلویزیون قولک‌انداز توانست برای جلب نمودن زیاد نمودن اودیتوری خودش یک تشبثی ایران نشان دهد. آن چگونه تشبث بود که واقعا هم توانست امروز توجهی گوییم نه تنها ساکنان اون چنین ناحیه‌های همسایه را نیز به خودش جلب کند و واقعا هم امروز این مسئله یکی از موضوعهای مهم در این تلویزیون به حساب می رود. در خط علاقه همکاری ما مراجع وحیدالله قرار دارند. السلام علیکم، مرحمت سخن به شما. سلام الهام جان. گزارشی ما از نتیجه اقدام‌های تلویزیون قولک‌انداز در زمان پاندمی نقل می‌کند. یک تشبثی ما سبب گردید که آدمان به تماشای درس‌های تلویزیونی عادت کنند. با سبب‌های پاندمی کووید 19 در تاجیکستان فعالیت مؤسسه‌های تعلیمی از آغاز ماه می موقتاً قطع گردید. در تعطیل زمان پاندمی مأموریت شعبه معارفی ناحیه جبار رسولوف تصمیم گرفتند که توسط تلویزیون درس‌های آنلاین تشکیل کنند. از آخر اپریل تا ماه ایول خوانندگان صنف‌های ختم کننده 9 و 11 درس‌های باقی مانده را توسط تلویزیون از خود کردند. مقصد اساسی ما از آن عبارت بود که در دور کرانتین خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی با کارهای ناشایسته یا اینکه با کارهای بیهوده مشغول نباشند، برای اینکه آنها اساساً در خانه قرار داشتند، در تحت نظارت پدر و مادران والدین بودند. در این دوره باید آنها از برنامه‌های تعلیمی دور نماند، از کتابخوانی دور نماند. با این مقصد ما درس آنلاین را تشکیل کردیم. در دوام تعطیل زمان پاندمی خوانندگان همه روزه از ساعت 7 توسط تلویزیون قولک‌انداز درس‌های آنلاین را تماشا می‌کردند. درس‌ها با زبان‌های تاجیکی، ازبکی و روسی به راه مانده شده بود. آموزگاران بهترین ناحیه در این دوره برای بلند برداشتن دانش خوانندگان و آماده نمودن آنها به دانشگاه‌های عالی حصه‌گذار شدند. یکی از آنها آموزگار پیشقدم ناحیه عظیمجان ایرماتوف بود. در حقیقت تلویزیون bu darslarni saviyasini ko'tarish kerak va ko'paytirish من از فن زبان و ادبیات ازبکی سبق می‌دهم. تجربه گذراندن درس‌های آنلاین هم به آموزگاران هم به خوانندگان معقول شد. اگر این موادها در اینترنت در پلتفرم معین باشد، خوانندگان خصوصا خوانندگان ازبک زبان تمام جمهوری معلومات درکاری را از خود می‌کنند. خوانندگان مکتب‌ها در زمان خروج پاندمی پیشکی از ترتیب و نقشه نمایشی درس‌های آنلاینی آگاهانیده شده بودند. کمیته پدر و مادران مؤسسه‌های تعلیمی باشند برای به خوانندگان شرایط فراهم آوردن در محله‌ها با مردم کارهای تشویقاتی بردند. در وقت کرانتین در تلویزیون ها درس های آنلاین به راه مانده شد و هر یک آنها را ما تماشا کردیم. از درس ها عقب نماندیم. با خواهش پدر و مادران و خود خوانندگان درس های آنلاینی من بعد در فرمت دیویدی طریق ثبت دیسک نیز به دست خوانندگان رسانیده شد. این اقدام با دستگیری صاحبکاران محلی به کمیته والدین رایگان تقدیم کرده شد، زیرا تماشای برنامه تلویزیون قولک‌انداز در بعضی منطقه‌های کوهی ناحیه دسترس نبود. این تشبث خالگی فضای تعلیمی را در ناحیه پررو نمود. مأموریت تلویزیون قولک‌انداز امروز نیت دارند که درس‌های اینترنتی را در کانال YouTube تشکیل نماید. Наши онлайн-уроки по русскому языку выходят
3 раза в неделю, во вторник, четверг и в субботу в 7 часов вечера. Будьте всегда с нами, учитесь и не забывайте соблюдать дистанцию, носите маску, берегите своих родных и близких. Вы нужны им. таҷриба нишон дод ки ба ин кор талабот рӯз аз рӯз зиёд гардида истодааст. муроҷон вайдуллоев, ҳалимҷон шодиев барои барномаи набзи зиндагӣ аз деҳаи ғулакандози ноҳияи ҷаббор расулов. бинандҳои арҷманд, ин барномаи иттилоотии таҳлилии набзи зиндагӣ буд. пандемияи COVID-19 зиндагии одамони сайёраро тағйир дод, равандҳоро тезонид, муҳим будан ё намудани ҳар як паҳлӯҳои ҳаётро исбот кард. мо ба ин равандҳо мутобиқ шуданро омӯхта истодаем. таълими фосилавӣ низ як низоми соҳаи маориф буд ки дар ин айём зарурат ва мавқеи худро фаҳмонид. ин барномаи набзи зиндагӣ буд. хайр, хонатон обод бошад. барномаи оянда ба мавзӯи рушди интернет дар тоҷикистон бахшида мешавад. то кадом андоза сатҳу сифат, нарх ва суръати интернет истеъмолкунандагонро қонеъ мегардонад? барои ояндаи интернети босуръат чӣ бояд кард? мушкилоти интернет ва роҳҳои ҳалли он дар барномаи минбаъдаи набзи зиндагӣ таҳлил мешавад.